so si daun si bola si lotoma suang-suang ang hula-hula bahopos di daun raja nami nung nataruli kami marhite nakinaw ibasaha mula sa poraspir adong katan nila dua-dua mandokon irma bakti bahul pasalungan irma salungan na to nini kumparan din nangon luju-luju lang kapanamutan ako naman hanto di agata di robian oras sa mga talwak ka na nagpasaha muna raja nami maglipaganda mani hamu salun na ulo lang namin ang mangalian di marti ka na petutu ay Roma ay manong para jay raja nami bulatumpe Marsoba 10 jari-jari pa 10 syara si majujung adong hatan na dua-dua madokon ang sako ina pulung ng sudah dijadian ang sudah ina ada to humu pasado kula-ulay ala papanen nami society pagpikirang matutu dihamu permusi nami Endor hama-hama manong-manong pasalu na hula-hula namin na poso maksong hula na maupo baik kamu musin ako partusi tusong itu kaya nagoy karpa to pa mo na suhuto ang sakit na tinopa kulang-kulang na tong nangguna tusong itu nagoy patubahan ni targelero muna manupa na tong data di bata itabay mga paso-paso na Dio na tao to ba tinatap sa panahatap baka si Dio las padong mo matuhan pa ganon, lumakatan, matula-hula namin si Gaba. Tumuku na sa simalungon alana taho daw taring nabotong mo na ison mo orang papi ba sa simalungon walang lukaga ba daw boto inaroak ko niyan asa tani das taw bulong-bulong ka mo na sa muna pasogit mo to penon amani puri ang gua para sawati pabo na marburu hilay ison orang mo kata orang mo kata wala mga duaro bakini inang naulungan ni huta nami bali sejabat na simalungon patahon bihut marpusot ni hulu bagi palusugolo ni ambon posur nami bani na siyang magalupan botol lawe nami ang goype itu hanami at saka sangat luar biasa sada roha muslim pajok-jokon ulaw bagag kami dihuli nyope pastor hanami tuha muslim dinobar ni naboron kung maluswa muna di hula-hulon pag kami hula-hula muna mereka sejabat iman naung dibabot naung dibotok kamu dinaung saur matua hake
naporo nami iboto nami dia pala ditikyon takas may dinakaningan dinang sata mi dipugunya lamang muna di hati-hati menang na dihuti-huti buru ni Raja Ido sikat di parbuyepir asa doron nami ma hadani asa pirin maboki baul-baul pasalongan pirin matodi muna marga papasalu na lucu-lucu ma nang pangawan laos di partikyonon doron nami matutu tuha mahatan nauli dihamu keluarga besar wampahan takas day namon songok kataku na pagi Ido nung nabetu tulu titir maranak titir maru marburu marurak tutoru mardak kahua hapiran mardak gotusiamur nung nabe tardok gabi naing mania Ido rohanami terus songono nirok nama dua di Pulau Samosir dan piga sirukas tumapor di Monana dan piga sarana dua saat sakatna tu saurum na dua Ido roh di dalam intana martutur sesuai doh to nama muna nang dibawa kamu tu domat tubuh nami imana di semalumon hatamu namang boruto namona saplon melebar ma saplon mang saplokan ya betul lah jeboha kami do mangkur gaya mang marung man hamu do berani kan oh gabi macam di jojo tu kami hula pahok putar lungaro kami atau mengadopi ima ulau munong jalan jongdok kami di pogon ya lama di jojo jago na marap pangarjuan si gonggong rasa pangsina jalan huwag kami dotong na kinon na marludu asa marludu nga dihamu kagay mahakay beong marludu asa ngakon marludu mahapistaron asa hakanina dua na matok sa batua na turunita na horlok amat dari matado sila tua horas mahamuna sa luhuk na di marorot herbang asa sumato mamata di matado horas di hamuna sa luhuk na keluarga besar marang dapat tangan di herbang kumatong tangan na lagok pasu di liang di hamudame na sumurun di hamuna sa luhuk na pardalan di ulos na si masahaton nami tuhamu hubok kami adongdong walun lebar jadi on matahatay doon los marohamu nate manang natusipin non hasahatan na los marohamu jadi keluarga besar Pak Paham kami siang hula-hula pahopu simbolon mardana tetap dohami elek makburu serta hula-hula nanat mardonga turu yang antara rombongan kami buat kami datang Pak Ulun nami suang-suang beri nami tergantung kamu loh saya dohonam alai ala do jarum payung pitong ni bonang atau do penumu pembanding na tuami ay bolulus no ang ini boni nih jadi Ido Pak baik kamu mah hopar na biasai siap kan Ido ay muruna na hopar terus mahami turun jadi pamurun nami tuburun nami do tupaw punami siya muli babae segala puji syukur hanya bagimu Tuhan semata yang layak dipuja kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan haleluya suara puji syukur hanya bagimu Tuhan semata yang layak dipuja kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan haleluya soraklah haleluya oh soraklah haleluya haleluya soraklah haleluya
semua ini memang baru marga bapahan. Ya itulah. Ulus na buhay terpasat nami siyan ulo na poso marga si Jabat. Mau lihat. Siyan ulus siyan pahopo marga putar-putar. Dot ulus siya pahopo marga si Bulon. Buhamang borong terus masal sila. Rasa kukulungin na song kosu jadi sokalia. Langsung dah ini ada dohu pasator nami tu hamu selalu orang ulo nami. Menutup dan mabayaran nami sosialia. Menutup peraja nami. Kang pasol bahami. 10 jari-jari pasal 10 jari sudah jujur. Lasma rohani nami. Berarti kalau beda umar musim nami. Kalau orang kami pada bahu nami selalu. Mereka umar musim umar musim. Di para barang na penetapan ay mas studio las padung patuasata. Di pertinggalan di masa Taima, Madohata, do Manotor, Simatoni Boru, Manalu, Kaba, Marpau, Nauduma, Manotor, Madohata, Boru, Namatua, Nami sa Simatoni Boru, Marga, Manalu. Memang yang mula nakapar biasa na, mula sa Simatoni Boru, nakapar puno biasa na. Alay, ang nakita dulu. Anong marpaniduan natin buat Jadi mula terletak kami tulang nami, Raja Nami. Saya berapa tulang nanti. Ya, bro. Jadi Sony mah tulang. Di parasan itu ni tulang nami on. Rolahan besok siang dari baru harga menari. Nadong berhani berduka cita di promoting ni dan tulang nami di sana. Jadi dihami bagi duit nami yang mau ke tulang nami yang ketumbuhan nami selalu dus marohamu di bawah hantu ini mana tulang nami nang sorga tuh unang anu diberian nyari jadi ada dia kahawana mulu halo nami Lasmarwani abahku do kakak gua teh. Nah jadi yang kesemua Sigura namin na mahami. Adong do hatani na tua naman do inuat kanu liat ginorga mapay pinga pansu. Asa mga liat na hami pasahat to sigura namin amat dari batama na mamasu-masu. Asa bayi magod ng liati.
Sudah tak pasang jo. Oke. Pasang apa pasang? Tabak. Dua tabak. Hartau, yang parmusi nabi. Naik rumah aku kudu mengalir nama nabi yang baru naik partikan. Oke, kamu parmusi, nau partusi. na tua-tua nama dok di siat tari narong do buat tio di barapa adong do panatapa asabain maju di hami gondang si tio-tio laos padu masahatan nong jano mula Senak kahulu muna raja di huta sudah mati raja sudah damai nong pasangan itu hamu marhidia kahadan itu hatta di bahasa pejam postur anami dia muna marsada ina pinampar ni naburu nanion adora sofa kami kahadan aulia tanenggan asa song katani na jodoh maron nami asa harbangan mendana tuhuta asa medatun madana tujabu surya ka tama sobaso na pinasaan ni raja di ulang mula taluna dohon mangarolong di ruwa pos dorohan namin walang munong martongan jabu ada tutumin na duhutumin na lote surya ka baso-baso nauk ko sa tangi rabdo ka ulang mula martangyak kami teman dari bata saya ulang mamu saya sahak masolo tidak utuh dia nung masalah dari kamu maratar nabilan na buron papungot na tarunot na matubari din po sa tukinan ni martangit kami ito materi bata ito sao do mo gawin sao turas dungan ang nyamat tadi bata so kanina mga po na pahumana uli sabi na humana rin ka silubo di mga sa kula-ula muna manang tulang muna sa iyan silubo di mga buti na asal semua ni mana di rumah sautan nabi rumah sautan mula di ulang dia muna sa lubuk na rumah sautan nabi molo alani gugu nabi do dan terulau kano alai alani kapamulyo mulai dia mula sa rumah sautan nabi sa lubuk na terlalu mari STM na berusiro hamuna dia mengulang dia nak borgin dia kamu tadi kimona dan berlalu dia hamuna dia lah mengalih kimona tiba itu pagi nabi siang kumnya suhuto satu hartama nama ngaruti hamuna di beraja Tuhan akan lumpur menghebat kamuna dan dihajar mau jadi semua lima ada siang apapun siang do pamuruan ni lola nami mengapain bulan nami kalau mau lima dihamu tulang nami segian tutak kasih tulang hu paling dari kami so dia holong muna na mari beberi so dia holong muna na mari botoi anggit manian aka holong munai di paraho na kana namioni di paraho buru namion nang akai bebere muna saluhudna jala di ulahuna sida aka hata poda na pinasahat munai dahoknya na kadame tarlu mobi di budian ni ahanamion jala pos marohamu tulang akan tulang jalon nami doi jalonnya kaya na kokodoi poda do dame na pinasahat muna tarlu mobi di ulaun senarion alani matulang hata poda hata gawe hata pasu-pasu na pinasa muna tuhame para saluhut di bagasan tikion somanilok muna ima tulang tutuin na adur tiyo-tiyoin na lote hata pasu-pasu na pinasa muna sa unang mamuba jala unang mamusi kabana tulang naon 10 bitu jumani 10 alo hata gawe hata horas hata pasu-pasu
na pinasa mo na to kami sa luhod. Tarlumobi to kanan namin. Nanto kapaupungan sa luhod na dengga mayatong apon namin maratongan ni jauh. Sa ni sulu sa matubortian na lunga huwa po kami matapasok jauh kami pa. Kata pangapon na pinasa mo na to kami. Sa saat may tato panggabian sa na oras. Mahurang lobi pajak orang nami dihamu tulang nami segian marpal mo kiruhamu. So ni mata pangapon jalo kami sian hamu tulang nami segian. Mau lihat mah. Jadi mau Betul, horas terus ini mereka kami. Kartu. Di bagasan kami amadot anak doton di Purbadia, amin. Martam yang mahita. Ale debata nasun basa. Tu bagasan tanganmu hupasat kami dongan namin ng mordingon. Porsea si tuturo kami rapon akka dongan naung mate di bagasan Kristus. Paheung mudo iba na mahite Kristusi. Madok mauliate do kami tuho. Ala sude naringgan nang binasa-basa mi tu iba na ditiki nguna di tanoon. Sude na ipaposon roha namin ngayon. Di ba ini hupangi do kami tuho. Uka ma di iba na harbangan ni hangudua ni. Papatar ma dirim tu iba na di bagasan hamulyamu. Ay nung nga talu hamatyan ni mahite Jesus Kristus. Na mangudu rapon ko. Di bagasan hasadon ito di Purbadia sa trodi saliling ni liling na amen. Balita na uli ni Yesus Kristus Yohanes. Duin ina si Maria mandok tu Yesus. Au sugari di soko ale Tuhan. Dan tagamon mate ibotoki. Yung inina si Marta mamado Yesus. Au na dison ho. Tongdo huboto. Lehonong libata. Tu au nasa si Panginoanmu tu ibana. Gabi dito Yesus matu ibana. Na hehe na ibotomi. Jadi dito si Marta may tu Yesus. Olo hubotolo na hehe do ibana dihaheheoni na diari parpudi. Dugi ina Yesus na mamandok ibana
Au do hahehe o dohot hanguluan na mangulu do na Porsia diau nampi mate ibana jalagan mamangulu jalana Porsia diau naso tupa mate ibana saleleng nileleng na kami Tuhan mau lihat mani diluluan na torok dohot manang luluan saur matua hita tangihon ima sada firman Tuhan molo hita rimani berarti hita namate pe dan namate tutuhani ale mangolu do asal ma posea hita tutuhani alai tumpe songon nadi dok marta tu Yesus sugari hudi son ale Tuhan dan mate ibotoki ima sada upama dihita cuma nama molu molo hitarimani sada hatai ulu do guga pikirata ulu do guga ahasitar jiwata dibagas ni sada ulau pe ulu do ganggu alai Porsia dihami manang hami sian umat Katolik dihamu asuhuton papahan yakin dan percaya bahwa satu pikiran disertai oleh Tuhan. Ale debata si pangapul na sumurung paubama atsak ni roha gabe halalas ni roha aku lima dongan namion pae mana sida sian haholong ni atsak ni roha dot adung ni roha sodak komatu nasida hati uron ni buhim asa terapul roha nasida martami yang mahita siagian sirang mahami sian ho borhat maho sian hutam jalalau maho huta nabadiai ima huta Jerusalem na manotong tinggalon ma huta partanisanon jala alason ma tano na pinarbaga-bagay sahat rodi salileng nilileng na amin. Sebelum ditutup, tinasama dito kamu seguro kamu maju tano pastirangan. Baga keluarga. Kodik, asal mah kamu. Kodik. Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Lanjut. Di sini mabain. Tapi nomor nih inat tahun.